van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ave tun ni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai Friday, date 19 March 2026. News update. Asi somleng nitin thuso. US le Israel in point li kapeh uhi nei no pi hlan le chamna sim thei a hitai tin Iran in asiye. Vanoi galin thumna nailam thimta by DMZL kipgen editor Asi somleng. Tunin Middle East lam ga somleng zap kinu hitin kukilen thuso all deu devin anangai mai kit taw hite tun pangal taw hite. Iran khopi chunga agal sat huilen kung pilpa lengle bangin anekila in mitphet ka alo chun English 10 a twinkle of an eyes Iran supremo le Iran vai homte mihim somliwal in thina mantha na atu tawin a hi hlumlam lengpa te segunda lolhing kisama mazing intin nitin in van thamzola gal sat hui kong ho ba se tamta aleng bangin aleng lele un gal nitinin achi zompe ezingin Iran chunga gal alintan nitin thuso gal huinundan thimpi mepi abang jingjing tan hi Vladimir Putin chu Ukraine agal bol akisejin Trump in Iran chunga agal bol akisejin kinin hi Trump in Iran chunga agal bol hi ni phabep le hapta khat haptani sunga chun achaina khat semding anati chu agel to anabangzo tapon are tin zong mai am tham kha abang zap jingtan hi zong le Trump amit cha zong Aphedi ipoi Iran chunga ahachang agoi jingtan Iran ten gal anga anadiwa thupi abol bol jingin ahile azonan Iranin okate gal na chimkhat tai ti bangchun gal kanga adiu ahile hiwa point li kapi uvi tin noiza phabep khan ho hi aga ata do belbul uvin ahi points li ho akhat na US le Israel in Iran chunga gal abol kit lo na dinga nopna sign abol hlanding ani na IRGC le Iran circle hi US le Israel in zana le hetpi na lenta amazing hlanding atum na US le Israel in Iran chunga gal abol hon sunga thil izakai asu se thlonle mihim thizat longman api hlanding alin a Iran in boina umlo hela nuclear galman cha asim zamjing ding hiching point hi US le Israel in Iran te nopla ana ane ule chamna kade uchu a hizengi ativin ahi hite te henti nawang chu panglo ahitan alang khana Iran chun US le Israel chu open challenge abol ti na tabangzo ahitai Israel thangtom ji in ninglang khana akitom tom jingtai Iran chunga bom iza atha khumta awang chun Iran la adeu sadi ipui Netanyahu in lunghan manin nuclear mei tu khaw aloi tan di jingtan ahi hizong le tramin hei khungai ta di o aga atiman na ana in ahi as hoizawang Trump in pholo hile o Netanyahu kilhaso te ding ahitai ahin heading khat chu Iran ten Israel chunga tu masanga banga missile hi bela tui kisungthla aba asa ajingke ule nuclear chu gamthalo be hitai Iran lam sei be kit leuhen China North Korea Russia chule adang dang ho hin a kho a hi le nuclear ga mancha ho hi supply abol the o hi tin reliable source khat chun asai kit e ai pi chu hitazong le gal kiti hi dynamic role a hi in pengpalap te nu pa banga achung nung zoding ki chu ji a hi ve heading khat chu ai ti a China hin ching thei ki kang se athoji a hi za gu lan a hi Jinping in alol ado sanga gu thima Iran aga avet jingji chu koiman a haizong a hi di poi North Korea Kim Jong Un khula a khuti a khati hikit jeng gal chu any or every time welcome hi jing tu lai chapang ho pawin ki seile open challenge Middle East gampa website hi hlumlam lengpa American chunga lungdam lo hil kit a hi vi American in ama tha na superpower mangcha leise chunga anop nop alo hi a khomu a hitai koiman la alo na ji hello tu chung chu Trump akigel na to banglo hitam atip request abo zo sin khachan anop pi kit tapovin a kho hle zingi US allied country phabeb United Kingdom French Japan South Korea hichenko mahin galkung in warship khachi Strait of Hormuz a thawpo ho veng biding in hinto do unti a thupi anele hichi gamli ho hin thupi hi Strait of Hormuz navel ho vending thu a US thupi hi anop naw kichi ta aphong do povin a hi gamli ho hin Trump thupi hi azui uwa galkong in nei ho Strait of Hormuz a hin to lut kha diule Iran lunghan ki Beijing ding chule warship alliancesin missile a hin ne kit diu chuting le warwal thum kot bing chu hung thung ding a hitai
nuclear bam khat apo za apo po le gam khat vut vai ki so jing ding a hi US in le sit chunga a China ke za a hin man diu bam hi gimnei le ki chat ta a hi tan le sit hi thum vei li ve a le khuma a le thal jing thei a hi chuta banga ha le gimnei galman cha chun le sit hi within a minute na a chai hel jing ding a hi tai Russia khut su thermonuclear hydrogen ti a ki he Russia te samrat ICBM West Hon satan asa u hi chi bom se zong chun thermonuclear warhead somlani apo hi chi nuclear power hi leise chunga ating zo ding umlo a hitai a ha dan vet sa na chu for example China kampum pi khu second khat sunga anoi mangjing thei a hi akiti e chi warhead somlani kiti hol a kha se power khu Japan gam Hiroshima a aniki sepla automatic power sanga chu zat sagi zat somjena hat zo a hinalaize Hichi Hiroshima a aneki la khum atom bom chu kelotin som le thum a hi kelotin sang khat hi megatin khat a hin hi chu thermonuclear ki ti pen chu a hi tai a hin tu le tu a zong wa no yin a ki chat pen chu American hi a hi ama hon zong tu le tu a tui pi chunga a tol lu nu submarine khat se zong khun gamli gamnga su mangna thei apo kit ma a hi zi a hi le hi chigal hi achi bebe le alang alanga galman cha ki ve to na ding pha chu nai lam ta loading ham that 19 March 2026 zan hi jingka jingin zong ki chat nei lo gin nei lo Iran ten Israel chunga swam suicide drone a hla kum ki tawin a hi Hichi galvan ho hi a iti Eliza aniki mangkhalo lai a hi zi hichi attack aniki bol na hi Lebanon le Syria ki gamgit na lang Israel army le Israel Ministry of State ki attack a hi zi hiti hin langna rega leitum wa de kiti abang jing tai a China Iran ten Strait of Hormuz hi atin jing ke ule hlumlam gama humpi pan ta te na tiu ha a hin ti ni le eiset galin thum chan na nop le da thu umlawa su ding din mona a hi tai US Israel le Iran chungchanga het kham update ka himbol na a ahlinglal kingai da mu hite see you again ka ki pa e keima DM Joel Kipgen editor Asi Somleng zanhi ni kho a li tan lang update mulam song phal firing zi a li tan lam tangkhul ten thangtom ki sa a thal a hin kap gingule army ho lunghang uwa thal che zena akap khum leo athip chat kitawi lungim be se ding a hipoi firing da omle update hin bol kit na ngi Hetsa ikipal na thei diu photo le video ho koiman group sunga ahin dup lut thailo dingin iki hetsa uvi iti hama ele ikipal na thei ding din mun hindam lut a uma a hi le amahon mo ikipo diu a hi hizi chun ching thei ta in media zangutin galmi te hla sam na ding zo ibol divin tim na zong ahung kinai ke e lungling law be set po hite thu le la dan zong e hin sei pi diu a hin zowa ho ki ko thlapot no hitin in munin kiging san phot lew hen papen inti nam PVV ho le gam gi chin zo si a cheng hon phata a defense e bol na vi koiman gam le go moda hla lovin a phai ta chapa iti ziu chu geldo hitin tu pe nin nungchon lo chapa i hiu angai ji bai tom kuki zanhi that 19 March 2026 Songpi district kukilen thupoimo het sana tula northern kukilen lang gamgi la aha beijing je in a hi theile tuni kho a ki patnin nammi pi ho koiman chorchampu Songpi tu kangpu pi kangui lampi hoda phonu hiti izamti a ahopa a uma boina ato kha ale koiman aboi pi zo be se loading a hi kuki nam sipai ho to tangkul thingnoi ho kika aphat dom to ka a koiman lamthla am obol loading in ikiti movie zeri zo information and publicity kuki ta chapa ho zanhi ni kho a tangkul terrorist NSC and IM hon kuki ho eteng e humbol gol konwa aki golpet u drone footage a hi e Thingkho le malcha that 19 March 2026 tangkhul to milong kacha naga sponsored by NSC and IM Hohin mini e thapi nungzo uwa zong bol hil ki salo hil uwa tu chana hi thadia civil dong sum khomi te kisan automatic thala atek abolu ahitai gal a hipoi ti hi be uvin kanam mi pi te kiging chi uhitin galmi in e tha ole le thu le dingin kiging taw hiti tol tha chon sit hin galmi tha chon sit hi poi bai nampi chowkidar
Office of the Kuki Students Organization Kana Block Chandil, General Headquarter Tuibong Churachampur, Tukin Het Sana, that 19 March 2026, Kana Area Chandil District. Kana Area le Akimvel Hozo Sia Tupi Inumchu, Zanhi Nisha Tuso Hoilo Hada Umzein, Alang Alanga CSO to Kiza Amat Todung Zuin, Tuniko that 20 March 2026 hi, Koima Chakpi Karong Bazala Kaya Ichilo Potdivin, Het Sana Ho ta ahong kinaitan ahi. Hichi tu so hi tu ni ho ka ading bawa tu so ahi zein area sunga mi hi hen akim vela umzo se chule more line gari hi zongle hichi tu so hi tu ni hoding bawa tu so ahi zein area sung mi pi hi hen akim vela umzo se chule more line gari ho zong tu ni khole koi man chakpi karong alam hla lo pho dingin iki het sa ove hichi thukin het sa na ahi in het hiel ana umlo na dingin iki ven tup diu de na a hung ki so ahi zein zui che dingin iki het sa ovin ahi isu by Kuki Students Organization Kana Block Chandil District. Lamka apat kang popi lamthla na kha apot no hite prevention is better than care mihim hin kho hi patin thepsa a hi ti hi leisit mihim atam zo ta san kha chu a hi hizong le mihim hin kho hi ema in achom asaw ema khuna zong kingam zep a hi mihim kha chu hoi ta a thi na thei le danger namun a kiven thema a hi le ichan hama a hin kho a hu do zo hi heading kha chu zan hi ni khon zong I am hole e ho samsaw ho akikap do kiduvin thil dan hi kho si che jing ding a hi lamka tu kang pu pi lam thla na zong im te le zqf te to pha na mun ngen ngen izot pa u a hi hi danger ta a hi ichi theilo wale khoya phalo mi izan ham khanin wang se na ato thei a hi zong tho na dingin ngau in ani elo e kiti thei a hi mehemin idam na dia ki ven kala pha poi aji chu mehem in idam sung ding a ki hapon ikiven diu chu adam doi phapen hitai tu ni khole lamka tu kang pu pi lam thago hon zong avoid abol phot divin huinun dan a hoi poi avel vela seilo in thule la iza ho chungwa aching the ute by zeusmin tu so hi chanchun ek chai tai tu so abana anangai hom ki dingin ikilem chi uvi tu so hin ngai zo se na bon cha win stay safe and stay blessed.